yo kwana ngoro Dr. Felix Atisa nche interinege ikero kyogo jumbe wa Kitutu Chache South 2027 egasiane no munyagitari wabanyina muri kyoko rokese gesonge gaina colleges no ngora ati nakuru ebono abagambi baito ba MCA no mugavana nabagambi bandi ku Rusimba ganda State House na ijugi cyama yagayiberesa tuiga bandi barachire State House andi twegura abantu kurukera ase kurumont Kenya kurubogere kera ase bantu bachire State House so endora batebanga State House no ofisi ya serikali ofisi yiwe ikaranseru ni president yeneito noyo ito twins nera tumubwate mpaka 2027 igo president ye kare ukurangira State House yenda naende kwo ikirororo munabagambi abaito bagenda represent abantu baito noyera abantu baito bakura motebi muna abantu baito bacandegete maende motebi mune ogokonyi kuri abantu baito batagete kone ni mututachiye tiororo to motebi muna batagete no to gocha batebe ikera 2027 naende kanto chore no gochori bonde nabaraire naende usundi nabaraire lakini bono okoba neroro titororo bube ngoko banyare bagenda nyare batachieti naintu president gaki naintu turangeri toje tukwandi basaigo naintu naba otore aba naintu naba gambi bamandi igo inche munatiza I encourage abantu bagendere konya kumutarira banare State House banyinare banyitiokarere kabisa baye kubunere serikali munere obisia Nairobi sitenene nari na barobara twarobote guko gendororo utachiti ororo kyora memu State House uti ikororo orre munere utwarobote nari next time naindura alije kerori president ndakitora chio tutamanye munere usabona bali baikiro barore munere barore buwansu buororo bono nkwira barabe kumukira baruka baikororo State House ne itutwensi ogende na into kereka tukurangeri ogende naende president gakine into turangeri project yani the project ilikuwa chagete yoko konya abami ndukubate bipande sebinyoro ko barentere bipande angene binyoro na liyo chibese chi transport ko na mate nyanchwa na musucho ko chababerere garama so gwetere service ye registrar of persons yani bali bakubate bipande no office ye mu county commissioner no mu deputy county commissioner na ba chief so kabwaterana na endrende bakarenta office yange abantu baito si constituency ward chonsi sano mbanyara kubwate bipande so lere nacha ko bakeroli ni bipande ibi yakire nande byasokire nande abantu babyeyi ono bali babibwata abakwande si office ye ba chief chesa chief ose nyanjo na musocho ese bipande kubwate ruvaye kubipande ebyo ndatu wakere cyo decisions mbiyamono ne team ya nembiyamono usoko bwatera ndo bwaterana mbaka abantu banyore bipande na endrende nkubura nge serikali yari ko nyarikane serikali yenene esi bali basiriri bipande ebatakire ba kanel 150 naenda abantu baitese binyore sike ma NP mbabwatira sike twali kubura ngaki yari ko nyarikana nuri osiriye gipande Kenya ari ko ba replace usanya ari ko wike ngawe keya bila go wakani kubesende yonsi kera abantu baito bakimba bwati eriwe naende nyamba kunyara gokeanirigwa kibese cyo wakanira igo bono nguchi bali usiekere gusko yebinte binge mpaka none wakachikura mbali kunya wakakura ikera mbali utwara ipande igitwara ukurire serikali yekunyarikana ligo lilio gwakana ya 1000 lirusiwo kusebe no ne miyemo ende nalira nyale abantu itwara nyako no ipande Daktari ukweli kuchake bwangu iga I think tali 29 ege ntorago tebaneke to mu oriota geto gwakere kura ebe nincha tisa gusonde bwense to ko mwakere kura tweli yogi na gotebango yo nero monto no monto no wikobo number 1 wikobo ate kura muna chucha kulikuga endo bwate kura number 2 lipugulishwa chigo ika boka endo akerori wataka ikera muna kwa muri ne kule yo yemo naye kwagera ogwa igonko boli vijana kubuli abanyina bagaka bonsi pi to cha kulika chikura enda bwate kura naende likielio boka mambi to teba nganje na sere twe nje na korete ki yo muno wakora igo abandi bako wakire kura bachoro yo ayutika disco makiru uriyo wataka na incho ko ni chengo kwana wikana inche ntebe na inche ngakire ikera yara twara magana mange ando tebe ya ibirwe na kadhalika ntonkubuli aye munole ko ibire be sentence yasha hao kwaro rondo ibire hao
ebitengo bya serikali mbiro bigoro bya CC DCI na investigation baigura manganaya ngokora bali investigation onde bwensi ibire besasha abuwatu airanie besi sikiganja gya serikali naende mune president mbini sabateba mbairani bese sikiganja naende babuwatu basibwe. Number 2 ayekere kuwa rualire onde tayo guchugwakanira bill naye na bantu bamino mugambi toyo guchugwakanira bill igonde tatene na busibu agotenga tubwata sha ayebwata sha ikera naye guchigokonya ese bill yawe nyagitari esi chebiru ayeto kumia serikali nko bwati bare